Mbifurije umugoroba mwiza bakunze b'Ishya News TV, nizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza cyane, nizere ko uyu munsi wabagendekeye neza, nizere ko gahunda zanyu zikomeje kugenda uko mubishaka. Niba utameze neza cyangwa se ubuzima bwawe butameze neza, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane rwose, uyu mwanya ibintu biba bitameze neza, reka twizere ko ejo ibintu bishobora guhinduka bikagenda neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero, tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kuvugwa by'umwihariko muri uyu mugoroba kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese, turahera ku makuru akomeje kuvugwa ku mirwano ndetse n'ibitero bikomeye cyane byongeye kugaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo z'u Burundi zongeye gushinzwa kugira uruhare mu bitero byongeye kwibasira abaturage. Ndakubwira kandi ku bindi bikomeje kugenda bivugwa ku mabara yakozwe n'umutwe wa ADF, umutwe usanzwe ukorera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ukaba usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda, ibyaje no gutuma ingabo za Uganda zihaguruka zikajya muri Operation Suja cyangwa se operation nyine bahuriyemo n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu rwego rwo guhangana n'uyu mutwe. Uyu mutwe rero ukorera muri Kivu y'Amajyaruguru ukomeje gukora ibara riremereye cyane ku buryo kugeza amagingo aya ngaya uza mu mitwe n'imbere ya mbere hano ku butaka bwa Kongo, mu mitwe ikomeje guteza inkeke. Nandi makuru yose akomeje kugenda avugwa rero tugiye kuyanyuramo muri kano kanya. Ikaze kuri mwebwe muri ko muradukurikira by'umwihariko ku bari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hano ku mugabane wa Afurika cyangwa se mu karere k'ibiyaga binini, abari hirya no hino mu makungu ya kure, namwe mwese mbifurije ibihe byiza. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka kanda handitse subscribe, tanga igitekerezo kandi like, ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ku yagezweho ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira rero, reka tuyatangirire hano muri kino gihugu cy'u Burundi, ku ngabo z'u Burundi zibarizwa no ku butaka bwa Kongo zongeye kwamaganirwa kure n'umutwe wa M23. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu tariki 27 Kanama ryagabye ibitero mu midugudu yo muri Kivu y'Amajyepfo isanzwe ituwe n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Inshuro nyinshi iyo habaye ibitero bikomeye cyane rero bikibasira inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, usanga izi nyeshyamba zihita zishyira itangazo ahagaragara zivuga ko ibitero byaje kwibasira abaturage. Mu kwiregura ko ku ruhande rw'ingabo za leta cyangwa se ku bandi bayobozi bayoboye ibikorwa bya gisirikare hano muri Kivu y'Amajyepfo, bo bashimangira yuko ibikorwa byabo bya gisirikare bitajya byibasira abaturage, ahubwo biba bihanganye n'uwo baganganye nk'uko bigaragara. Twifashishije amakuru yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara, umuvugizi w'umutwe wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka avugira mu bya politike yatangaje ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo zirimo iza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC, umutwe wa FDLR, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'ingabo z'abazalendo, bikaba byibasiye imidugudu ituwe n'abanyamurenge muri Rugezi, aho mu Minembwe ndetse no mu misozi miremire ya Fizi nk'uko bigaragara. Ni ibitero kandi bikurikira by'izo ngabo zanagabye mu gace ka Kadasomwa ndetse no mu nkengero zako gace kuwa kabiri hari ku igenekerezo rya 26 Myandagaro na 2025. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko ibi bitero byishe binavana mu byabo abasivile benshi ndetse binateza ikibazo cy'ubutabazi gikomeye cyane, ibihatiriza M23 gutabara mu rwego rwo kurinda abaturage ndetse no kwirinda yuko bashobora gukomeza guhura n'ibibazo cyangwa se no kugizwaho ingaruka n'iyi ntambara. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yanavuze ko biriya bitero by'uruhererekane biri muri gahunda yo kumaraho abaturage babo b'abanyamurenge nk'uko yabivuze, by'umwihariko biri gukorwa ku manywa ndetse ku manwa ihango, bigizwemo uruhare n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse yongeye kwamaganira kuri igisirikare cy'u Burundi, avuga ko igisirikare cy'u Burundi gikwiye kuzinga utwangushye kikava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigasubira iwabo. Nyamara guhera mu mwaka wa 2023 ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo z'abarundi byatangiye kwisuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ikubitiro habanje ko amasezerano yahuzaga impande zombi, ubwo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, n'ubufatanye n'ubundi nk'ubusanzwe buri hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'icya Uganda UPDF, aho bahuriye muri Operation Suja yo guhangana n'umutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda, ukibasira abaturage benshi biganjemo mu bwoko bw'abahima, ariko nanone bakanakora ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibi byaje gutuma rero ingabo za Uganda zisinya amasezerano n'iza Kongo y'ubufatanye mu bya gisirikare mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'uwo mutwe ukorera ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero birasa n'ibyabaye n'ubundi hagati y'u Burundi n'ingabo za Kongo, kuko mu myaka yatambutse hari bw'ingabo z'u Burundi zatangiye kwinjira ku butaka bwa Kongo. Aha naho hari muri operasiyo ikomeye cyane yo guhangana n'umutwe wa Red Tabara ukorera mu mashyamba ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe n'ubundi wakunze kwibasira ubutegetsi bw'Igitega burangajwe imbere na Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva. Nyuma y'icyo gihe kandi i Addis Abeba muri Ethiopia, impande zombi zongeye gusinya amasezerano y'ubufatanye, benemezwa ko yaba arimwo akavagari k'amafaranga, ari nayo yatumye Perezida Evariste Ndayishimiye arungika ingabo nyinshi hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo nyinshi zatsinzwe guhera muri Kivu y'Amajyaruguru, izindi zigafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, amakuru atugera avuga yuko izi ngabo z'u Burundi ari zimwe mu zikomeje kugira uruhare ruremereye cyane mu bikorwa bituma n'ubundi uyu mujyi wa Uvira udafatwa. Icyakora izi nyeshyamba za M23 zikunze gutunga agatoki izi ngabo z'Abarundi, kuko ngo zaba zikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bigendanye no kwibasira ibice bigenzurwa n'uyu mutwe. Nyamara ingabo z'u Burundi zo zishimangira ko rwose zikomeje gucunga umutekano neza. Mu minsi ishize, Brigadier General Gaspard Baratuza, umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, mu yandi magambo yashimangiye ko ingabo z'u Burundi zihagaze neza ku mapozisiyo yazo, ndetse anavuga ko ziri kurangura cyangwa se ziri gukora ibikorwa byazo zishinzwe, ndetse anavuga ko zikomeze kwishimirwa n'abaturage. Ibi kandi gusanga bihabanye n'ibitangazwa n'uyu mutwe wa M23. M23 kandi yongeye kunenga umuryango mpuzamahanga ukomeje kuruca ukarumira ku bwicanyi ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa rikomeje gukora, by'umwihariko ishimangira umuhate wayo kurinda abaturage ikibi aho gishobora guturuka hose, ndetse banavuga ko bazakomeza gukora ibishoboka byose mu guhangana n'uwari we wese ushobora kuzakomeza kubatezaho intambara. Reka mbibutse yuko kandi intambara ikomeje guhanganisha umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanya yongeye kubura guhera mu mpera za 2021 kugeza magingo yangaya. Uyu mutwe ukaba ukomeje kugenzura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, byiganjemo ibice by'ingenzi byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, ku ikubitiro birimo nk'imirwa mikuru y'iyo ntara harimo Goma ndetse na Bukavu. Ariko kandi nubwo impande zombi zikomeje ibiganiro Doha muri Qatar, ndetse zaherutse gusinya amahame rero yiganjemo avuga ko bagomba guhagarika imirwano ku mpande zombi, ubundi bakagira ibindi bakomeza kumvikana. Amakuru atugera avuga yuko impande zombi n'ubundi ubona yuko zigikomeje gutegura urugamba, zikomeje kwifashisha kandi ibikoresho bikomeye cyane binagezweho bya gisirikare, aho bari kwifashisha by'umwihariko n'ibikoresho birimo nka drone zisanzwe zifashishwa zizwi nk'izitagira abaprote. Ubona yuko zikomeje kugaya ibitero mu bice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugaragara. Ibi byose rero ubona yuko bikomeje kugenda bifata igihe kirekire, nubwo benshi bavuga yuko ibiganiro by'Doha muri Qatar bishobora kuzatanga umusaruro, abandi bashimangira ko ibi biganiro bizagorana mu gihe impande zombi zigitsimbaraye ku byifuzo byazo, ubona zidashaka kumva ibigendanye n'abahuza nk'uko bigaragara. Inyeshyamba za M23 rero zishimangira ko zizakomeza kurinda ibice byose zamaze gufata, ndetse zigakomeza n'ubundi kubyagura mu rwego rwo kugira ngo basunikire kure umwanzi ukomeje kubatera. Ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo rero by'umwihariko nabo bashimangira ko intego yabo nyamukuru hari ukubanza kongera kwisubiza ibice byose bamaze kwamburwa, ndetse bakanashimangira ko bazakomeza guhangana n'izi nyeshyamba bita ko n'ubundi atari iz'abanyekongo ahubwo zaba zaraturutse mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ibi bikomeza gutuma rero intambara imaze imyaka n'imyaniko ikomeza gufata indi ntera. Hanyuma reka twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, aho inyeshyamba za ADF zongeye kugaba igitero muri Oicha, zica abaturage zinatwika n'amazu y'abaturage. Ubusanzwe izi ngabo cyangwa se izi nyeshyamba zo muri ADF zisanzwe zirwanya ubutegetsi bwa Uganda. Uyu ni umwe mu mitwe ikomeye cyane yaje guhagurutsa ingabo za Uganda ziza gukora operasiyo kugira ngo bahige izi nyeshyamba, ariko kandi izi nyeshyamba biragoye kuzitsinsura cyane yuko byemezwa ko zaba zinakorana nabo mu mitwe yitwara kisilamu nk'uko bikomeje kugaragara. Imiryango mpuzamahanga by'umwihariko irimo nka ONU ikunze gushimangira ko uyu mutwe ari umwe mu mitwe
kugeza magingo aya ngaya ikomeje kugenda ituma abantu bakurikiranira hafi ibera kuri Kongo bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko iyi ntambara cyane cyane ibikorwa bikunze kugaragara n'uyu mutwe nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga ari bimwe mu bintu bikomeje gutuma uyu mutwe uba nimero ya mbere mu guhitana ubuzima bw'abatari bakeya nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Uyu mutwe kandi ukomeje kurangwa n'ibikorwa bigendanye n'ubugizi bwa nabi aho ukunze kurangwa no kwica abaturage ukoresheje intwaro gakondo, gutwika amazu yabo ndetse n'ibindi bikorwa bisa n'ibyo ngibyo. Izi nyeshyamba zo mu mutwe wa ADF kandi zongeye kugaba ibitero muri aka gace ka Oicha gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, zisiga zishe kandi abantu babiri, zitwika n'amazu agera muri 6. Abaturage benshi basize ibyabo barahunga, abandi baburirwa irengero. Ni igitero kandi cyabaye ku mugoroba w'ejo kwa kabiri hari ku itariki ya 26 Kanama ahagana saa moya z'umugoroba mu mudugudu wahitwa Mabasele uherereye iburengerazuba bwa Oicha. Abaturage bo bavuga ko amasasu n'imbunda nini cyane n'intoya yakomeje kumvikana kuva mu masaha ya nimugoroba kugeza mu gicuku, bituma abantu bose bashya ubwoba maze batangira guhunga mu isoko ndetse no mu bice byari hafi aho ngaho bifite umutekano, nyuma yo kwibuka ibyari bimaze iminsi biba nk'uko bikomeje kugaragara. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zahise zitangira igikorwa cyo guhiga izo nyeshyamba, bivuga ko n'ubundi zikimara gukora ayo marorerwa zahise zisubira mu ishyamba riri hafi aho ngaho. Kuri uyu wa gatatu kandi mu gitondo ingabo za leta zari zikomeje ibikorwa byo gushakisha abasivile baburiwe irengero zifashishije n'urubyiruko n'ubundi rwo muri ako gace rwemeje gufasha mu bikorwa byo gucunga umutekano. Umuvugizi w'ingabo muri ako karere kandi yemeje amakuru y'igitero, ariko kandi yirinda kugira byinshi asobanura kuri iki gitero ndetse no mu bikorwa bya gisirikare bigikomeje mu rwego rwo gushakisha abo bagizi ba nabi. Ibi bitero bibaye mu gihe kandi abaturage bari batarakira ikindi gitero cyabanjirije iki nacyo n'undi gikozwe n'izi nyeshyamba mu mudugudu wa Mbimbi ni mu minsi 10 ishize gusa, aho abantu 9 bishwe, amazu asaga 20 aratwikwa, abandi benshi baburirwa irengero. Kuba rero ibi bitero bikomeje gukurikirana mu gihe rero gito byongeye gutera abaturage b'aka karere ka Beni ndetse na Kivu y'Amajyaruguru muri rusange inkeke, mu gihe iyi ntara imaze imyaka myinshi cyane yaracengewemo n'imitwe yitwaje intwaro. Ku munsi w'igitero kandi guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yese ajya ahitwa Iwoicha kugira ngo arebe uko ibintu byifashe ndetse no kugeza ubutabazi kubasizwe iheruheru n'icyo gitero. Yasezeranyije abaturage ko kandi ubuyobozi buri gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wongere ugaruke, ariko kandi nk'uko bigaragara abaturage n'inzego z'ibanze basaba ko hakongerwa imbaraga n'ubwitange buhamye mu bikorwa bigendanye n'umutekano. Kugeza ubu abaturage ba Oicha baracyari mu bwoba bwinshi cyane, mu gihe abari barahungiye hagati by'umwihariko mu isoko bategerejwe kureba niba bashobora gusubira mu ngo zabo, nyamara bakibaza niba koko basubira mu buzima busanzwe cyangwa se niba bazakomeza n'ubundi kwibasirwa n'ibitero by'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa ADF. Kugeza ubu byemezwa ko ADF ari umwe mu mitwe ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bakeya, cyane yuko ari umwe mu mitwe ukunze kugarukaho cyane na raporo z'impuguke za ONU bakunze gusohora, ubona yuko uyu mutwe ari umwe mu mitwe ikomeje kugenda iteza inkeke ku rwego rwo hejuru. Benshi bakunze kwamagana rero ibikorwa by'uyu mutwe ukunze kwibasira abaturage. Hanyuma ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu ku itariki 27 Kanama 2025 muri Village Urugwiro, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yakiriye Perezida Daniel Francisco Chapo wa Repubulika ya Mozambique ubwo yatangiraga uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda. Abakuru b'ibihugu byombi kandi bagiranye ibiganiro imbona nkubone ku ngingo z'ingenzi ubufatanye bukomeje hagati yabyo. Perezida Kagame na mugenzi we kandi wa Mozambique Perezida Chapo bahagarikiye isinywa ry'amasezerano abiri hagati y'u Rwanda ndetse na Mozambique. Amasezerano y'ubwumvikane hagati y'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ndetse n'ikigo gishinzwe guteza imbere ishoramari ndetse no korohereza ibicuruzwa hanze cya Mozambique. Nk'uko bigaragara hasinywe kandi amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yerekeye gufasha mu kurwanya ibigendanye n'iterabwoba muri Mozambique. Mu ijambo rye nyuma y'isinywa ry'aya masezerano
masezerano Perezida Kagame yafashe umwanya wo guha ikaze Perezida Chapo n'intumwa ayoboye, atangaza ko ibihugu byombi bifite byinshi bihuriyeho kandi ari ibihugu by'ibivandimwe cyane. Yanavuze ko kandi ibihugu byombi bisanzwe rero bifitanye amasezerano menshi cyane y'imikoranire, igishyizwe imbere kuri ubu ngubu kikaba ari ugushyira mu bikorwa rero ayo masezerano y'ubufatanye, ari nabyo rero amatsinda y'impande zombi agiye kwibandaho mu gukora. Perezida Kagame kandi yagize ati twavuguruye amasezerano dufitanye mu bigendanye n'amahoro, umutekano ndetse n'ubucuruzi, ubuhezanguni bw'ubuvugizi nk'uko bigaragara bwiyongera ku mugabane ndetse n'ikibazo cy'abaturage bacu ndetse n'iterambere nk'abanyafurika. Dukeneye kandi guhangana n'iki kibazo kandi tukakigira icyacu nk'umugabane umwe. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko kwishingikiriza abantu bavuye hanze bitazatanga amahoro arambye cyangwa se iterambere. Yongera ko u Rwanda na Mozambique bifite byinshi byasangira. Avuga ko kandi bishimiye ko Perezida Chapo azabasha gusura zimwe rero mu nganda z'ingenzi z'u Rwanda ndetse n'abikorera, ibyo avuga ko n'ubundi ari amahirwe yo gushimangira isano mu bya bizinesi ku nyungu z'ibihugu byombi kuko bigaragara. Ati mfite icyizere ko turi mu nzira nziza yo gukuza ubufatanye dusanzwe dufitanye kandi niteze gukomeza gukorana namwe. Perezida kandi nongeye kubaha ikaze n'intumwa muyoboye mu Rwanda kandi nizeye ko muzishimira kubana natwe kandi mukumva muri mu rugo. Naho Perezida Chapo nawe wahawe umwanya by'umwihariko agira icyo atangaza, aho yatangiye ashimira mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ndetse nabo bari kumwe, itsinda bazanye ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Ati munyemerere gutangira kino kiganiro n'itangazamakuru gitangire nshimiranya kwa Paul Kagame Perezida w'u Rwanda ko kuba rero yarantumiye muri uru ruzinduko rw'akazi muri iki gihugu kivandimwe kizwi nk'imisozi igihumbi, kandi nshimire n'abaturage b'u Rwanda ku kuntu rero batwakiriye kuva twagera muri uyu mujyi mwiza wa Kigali, kuva ku kibuga cy'indege ndetse n'ahandi hose twagiye twabonye ibyishimo abaturage bagiye badufitiye. Perezida Chapo kandi yanavuze ko ari uburyo bwiza bwo kwerekana ubucuti buri hagati y'ibihugu byombi. Anavuga ko ari inshuro ya mbere ageze mu Rwanda nka Perezida wa Mozambique kandi habaye ibiganiro byiza hagati y'intumwa za Mozambique ndetse n'iz'u Rwanda ndetse n'ibiganiro byiza hagati yabo bakuru b'ibihugu. Ati twanzuye ko rero imibanire yacu iri ku rwego rwiza kandi turizera ko dukeneye gushyira mu bikorwa rero ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu bucuruzi ndetse n'ubukungu. Rero dukeneye gukorera hamwe mu bigendanye n'umutekano, ubuhinzi, ubucuruzi, inganda ndetse n'ishoramari muri Mozambique ndetse no mu Rwanda.